algodo mi fursat libudi algodo taatolo rajyatiga hesiyatun kollam bena masualaki muli rajyega tourism ge faada alem emman fa muli rajyega hori harta atolota kallibe mun daer mi taatologa tourism ge meedi emme rashe ingeta tera rashuge satara hasabadiya kabindi man fa libe nota emme resort ehma algodo ge sualaki taatologe rajyatun ituru resort rais ge dawaruga huluge naanetowa adi ituru resort tat hulu idaanetowa rais ge berikamwa أنا برا شكريا رفاز إنجتا ورا مفاجتي كسؤال زوانك كل كمان تكاهي كتوغا أول من ورا برا هم إسكندن مي زواننا أدي إكي عمر فراغ مي رايتونا آمدني هو دين قويتا فاهي كودين دراجة كم بود إندستري توريزم إندستري كان كودين مغا ورا إسكندن تمي أتولو تا أتولوغا تيدا لفدا هم مريسوت ميوتي دين مي مسكة kurani radu kabiya hama mi atola gina resort ta ka on menga mi dawru terega ama genna na ga varaya gin kan de ingeto den ekkamaka mi airport ituru kurun airport mi har ahun mi ati timar mi guraduga en airport adi vidu foshi gen airport radu kabiya hediken dan den erun ting airport awamun connectivity ituru gen bade den mulik soda mi genna masai kura courier mu sobo investor rajyanna leginawan adi egeto velana international airport mi badani orana fula ko taragi koreveto mi erum tourist on leginawan mi atola iradu kaviyama hama iradu mi barayagin mi harus peshewarwana adi mi fas aharutere bahadagen hama gina resort take muli atoluge ki hisaba eki daira ta kawrwa gota genaste hama mi zuwanuna rifaz kahala zuwanuna mi rashuga tibege mi kahari resort ka goske amdani dibena wazifa da kuren fursat hoda dena ya waran awaha ekan fenigen dan den hama ehen atol tolga wesam awuduge visnumaki mi zuwanuna divera hitunna resort ga tibegen wazifa da koffa kahariga hunna enage amilla rasha mi fasehen deve kala gotaka eki hisabutaka resort tan ituru kura mema radukati kaman aram faide ma